ولی تماشاوانێجا وەکۆنجی لە سەرکرانی کوردستان 24 دژۆپینن هەڵبەتە ئێدی ئاستی تەسعید ئاستی دژواریە لە دەبەرێ زێدەتر بووە ئەڤە لە هەفدانە پاکستانی و ئیرانێ لێ پشتی هێرشن ئیرانێ بوو سەر ناوا پاکستانê بێگومان لە پێی بووە پاکستانیژی باوەیەکی ئەشکرا ناوا ئیرانê هەنگافتیە ئارمانجکردیەوەیکە بەرسبێک لە هەمبەر بەزاندنا سیادە و سەروەریە پاکستانê êdî dibe Pakistan li hemû welatên dinyên rojhilatana vîn cuda dibe ew welatên ku îran dixwaze hejbûna xwe bi ser da bisepîne ji ber ku bersiva Pakistanê bersiveke beramber bûye û bersiveke zû bûye direng nekeftiye. Diktor Elî Mîranî ew mamosteya zanîngehê şîrovekarê siyasî ji dûyekê germeye. Diktor spêde baş êdiyeke em ji vê pêş hata henûkeyê dest pê bikeyn. Hêrişên Pakistanê ji bo ser Îranê weke bersivek hêrişên Îranê bû ser Pakistanê. Eve tu zanî Pakistan welateke xwedî bandora li deverê dike ve Başûrê Asya nüfusa heptinê 242 milyon kesin xwedîçekê etomî ye. Ev pêş hata li deverê gel û vê arasta tundiyê berevkî vebet. زۆر زۆر سوپاس ji bona we ئەیران فێر بووە بەلاخەل سووریێ de li Iraqê de va dewletê evên hêrifî ege baş e dikaka ev Pakistanê ev dewleta newewî otonom dî bila Îran bikare bersiva wa bide yan jî bila bikare bersiva Azerbaycanê bide yan jî bila bikare bersiva Tirka bide yan jî bila bikare bersiva İsraîlê bide lê Îran wiha dixwaze yanî wan dewletê an jî ew milletê ku bêdesthilat bêçek bê ew belaxwal wa de ez bawerim mesleteke me ya Kurdî heye bêje çavsorî ji gayê zer re nemaye yanî mirov wextê çavsoriyê bike û zulmiyê bike helbet ser tiştekî wa rast bide tiştekî ku qet gumana wa de nebû yanî Îranê wiha tesewwur dikir ku dirbekî Kurda bide yekê li Pakistanê bide bi hêceta Ceşil Edlê biloşî yani ku jê re bibîn te û ev çavê layengerê xwe de mestir lê bite lê ez bawerim Îranê xwe avê agirekî de û ev agire roj bi rojê ê mestir lê bête û duhî Amerîka tehdîdekî li Hûsiya kir ege hûn ji van kiryarê xwe ji dev Îranê bernedeme û bikîne lîsta terorê de yanî roj bi roj diyar e ku par کوته ایران اوه شورشا نافخویی کو خو قرتال کرو کاری وان دنگه ناراضی بونه همیه بشکنه لی ایرو جاره کدی خطا ود مترسیه دا از باورم هگه ایران سر وی حالی به ایران باجه کی گله مزن بته اف کسانی ایران حکمت کن یعنی روزه و گله کی نزیک بونه ندوره کو ملت و تشتیش خراب ببینه قراب نسر خو و اوه رژیما ها کوی دستوردیت همی کسی داد که و بهانه های یه به معنی کو به سبب که مزنش هرفاندنا وی رژیمی و خلقی که نو آزادی خواست ایروپی دا حکم ایرانی بکن بله دکتر دوزانی جیک حوسیین یمنی کو ایران پشتبانیان دکه حوسیان به گمان پیتری 12 ساله بنا لی یمن هیه یمن دابش کرنه هف پیمانی عربی یا ولاتن کنداوی نکاریه لهم بر حوسیان بێگومان حوسیان بشکێنە ئەنی چەکێکی گەلێک دداوان حوسیان یەمەنیژی vêdawiyê girîngtirîn rêrava stratîjîka vê kontrolkirine hêrişê dikene keştiyan û bi serê xwe keştiyan kontrol dikin kewata xistine nava lîsta tîrorê da Hûsiyên Yemenê jarî Amerîka ve ev xwe jî çand pêş hate kedin û hewildana bolqalibdana Îranê berjewendiyê li deverê û hejbûna wê بله دوی امجبیر نکرد دو جنگی جهانی مزن دنیای چیبیه کرد و هر دو جاره جی امریکا پشکداری تیدا نکرد نک و حتی هر دو جاره آلمانی امریکا اجبار کرد تیدا حوسیج آلمانیا مسترنینن حوسی بهزای آبانی مسترنینن یعنی امریکا وقتی جدی بخوازه و بشکنه یعنی امریکا سعادت دای و بشکنه حجم هتلر و قوت هتلر خل بر امریکا نگرتیه از باورم حوسیا او بزمار التابيطه خدان مالا خرا كرن يعني اقليه كي دينين الايراننا هو الجهه كي تشاينا الصعدانه باشا او يمن هميستان باشا السعوديه وعاصفه الحزم همياني كاري وشارة سركه چه مجبورين باب المندب او بحر حمو بساكنين يعني مشكله فانيا دكي ايراني شافكي قالكي كي يعني هنا كارش خو مسترد كان يعني حوثي بن حزب الله به حماس به يعني هندك بو جافل خود نيرن كو كارن دنيا هميه چاره سر بك
هن نكارن يعني بيا داوي اختي امريكا واوروبا وناتو دولتك وك روسيا بخير امريكا وناتو حتى انا نكاريا اوكرانيا بشكينه باشا حوسي اني حزب الله اني افان ايدكينها هني تشوا بكارن باب المندب بشكينا انجي ايراني تو تشوا تو بكار باكستاني دولتك وك هندي حجمي هندي نكار باكستاني بشكينه باكستان دولتي هري بيشكفتي بو كو بومبا نووي تشيكريا يعني مشكلة فان يعني دكتاتورين ها فان رجيمين هي فاشستي يا صاور رسائل دولتي هنا دكتور هر ولاتك خدي سرور يا خويا ايدي هر ولاتك جيكوفان يا صاور رسائل بن بيبيكا بيجمان اجراءات نيف دولتي هنا لهم برفيكي يعني ايران بسر خو بشركاريا دكه بيجمان حول ده هجبونا خو لسوريا برفرا بك هبونا ابا حكومه سوريا دا قزاوي كريت تشتكدنا اول هرما كردستان و دو جاران باي که به باندور و پیشترجی بردام هرما کردستان کریا امانج اول یمن ما قلت لبنان هيا باشا بو ایران بوی اوای برفره بگمان حول ده لهر جای که شینده سوی دیار بم لی جواکا نبدولتی و بتایبتی جولاتن که خودی هجبون و خودی برچوندین لدوره حتی نه حالویسته که جدی نبونه بو امریکا نکاریا برسینگه و هجبون بگیره روش بورجا هجبون برفره تلتید يعني تشتكي برسكي قال لك جهه خداي يعني تو ملتك تا جنيف زبي كت خلكك هي من خطا هجاريه داي باشا تو وان بارات الوي خلكي بدا هي رفاهيته صنعته خو پیش بخ به نباش تركو کو تو وان دست خوك اختبوتا كي تو درجت كد وان دولتا تب دولتا شي حمي هيرفاندن چم اوا گريداي سيستم و طبيعت و جوهر اوه کوکو ایرو ایران رواد ببین يعني مش بير نكن كوي بري واكو هفتهونه وقت ایران بو اف سیستمه ها يعني مزنه ایران 4 فتوال دجي كردا دري خستن يا بهر هيجت تذكر ولا كردي ولانجي امريكا بريطانيا نه ايرو عينا جاركادي وين سيستمه هي يبري هنگي وا فتوا تدخل ولا اف ايرو موصل هاتي كردستاني باشا يعني خلقي وهمو وكچكي كرد بتاوان وكشت و ده روزانه این خوا خورته کردات کوچن بهجت نظام باهای به معنی یعنی خلق جاب خوا بدن خلقی خوا ملت خوا باشه حوسی چه فایده الوا بکنه آن حزب الله آن حماس آن رژیم بشار الاسد یعنی کوا چه مفاجئ دیتیه یعنی روز بروز خلقی و فقیرتر به دنیا بتر و گرو گرمت به یعنی از نزانه يعني افان فعلا اول تجي ملتي اخواني افا مروف زانه افا وك عقليات عصابيه كينا عصابيه كي حكمت خو تخوازك وك مافيا كي دست خو دريج بك و دولتا و هميا تيك بتا باش السعوديه تشجوا كده امارات تشجوا كده هنج بو تشفان كرياري هاي كان كو روج بروجي كوكو خراب تلسري وداتي ولی كواتا دكتور يعني حقيقتك حكومه نافيشان ولاتان قلت ايران تدا وكتي قلتن ببرفرهي دستويدي شا ببرفرهي اداره فان ولاتان خلف الكواليس دكا كواتا لدفري سعوديه هي كو خب سركشا جهانا سنه دزانه كي شولاتن بباندورين كندافيه ولاتن كندافيه ين عربي هنا بحث ولاتن دناقه مصر هي تركيا هي افلاتجيك ولاتن بهزين دفرنا بگمان پیشتر اجموناوان هبويه نهاجه هي يعني بو ایران نافان ولاتا همیا دا زیدتر پل دابجه زیدتر هجبونا خود سپینا فلاتا بدنگن دولتا نبي يعني أفا بشتي خالد اسطنبولي كشتنا سرك ساداتي مصري كرسالي اشتياوا باوركي حتى ايروجي ايراني نافي بلينكو شارع كلسا حتى ايروجي مصر وايران لكن حتى ايرو سعودي ومصر جافي دجمناتي اللي يتقرن ترك وايران قتل يكودنا اجن نسر كرداب اجل سر كرداب جميج وهر دو خدكنا ايكو شري كردات كانوا شورش اغريدا هر ربشك داري كرسالا 27 حتى سويك يعني ايران باش او خلكه يعني باش تا چه مفاديتي ابدا حزب الله تا بشتواني حزب الله كحزب الله ايران لبنان كريا بيج كريا دولتك فاشل باش تا بشتواني بشار الاسد كر خلك سوريا نيفي هاتن كوش نيفي سر ارض خارج سوريا نيفي بن ارض تاكيرينه باش تو فان كرياري هتك يعني افان دولتا خبيدن نكريا لي مخابل ايران دواري درون نبس منطقه تاني وبشتوانيا روسيا كاريكاريا دجي اوكرانيا بوا دروني خو از باورم يعني افان صبر وصبر دنيا يجلس ايران بله دكتور امي بگومان گوتو بيجا و پرسي بردام بكين سرنجا تارات كشم تو جي دزاني بيجاري ايران هرما كردستان استهداف كر هيرش كر اثر زاروك كي قيمت ساله كي شوتي لشوي جن هات نقتل كرن
يعني سيفيل هاد نقتل كرن سر أصل نيف دولتي كارفدانا كبهم بال بيخواني بيجمان نافندن بريار الجهان هاتنا سر خد لكوما بينج اندامن هرتمين جبات او لكاريه چار اندامن جبات او لكاريه بتونديا فير شرط كرن حتى هف سوزيكا گشتي هبويا دو وزير در ايران لدافوس د پانل كدا خالوي بسياري ودزي كوهين بوچ بوچي كات كوجن او هين بيجن هيج اساسك بنينا حكومه العراق ويك ردك اف بيشاتي تو چاد بيني گلو اف بخاجي شرمزار يكنينا كوجارا كدن افيرش دوباره نبنه کو بزنبن گله کرجی و کجارانی نه تا پاسار کن د چارچوبه پارازنا سیاده دولت پرسه نافخو قتل عام کن کیمیا باران کن سداره بدن ایدیاو سردن بر سروچو زور پرسکی جهه خدا يعني مخابن وقتی حلب چه هشته و بری هنگی انفال و همی گاوا ما گازد که مگو بوچ دولت مزنای سرخط يعني هلوست خود دیار نکن يعني اف تاوانها اف جريمه يا هري مزن كو تزارو كي 11 هيفي تو بكوجه هر جينا يعني نب بس تنتا جينا رجحلات كردستان تا كشتي يروهات تا جينا زاروغا 11 هيفي تا الباشور كردستان تا كشت تباوي كشت او كسي كو مزن ترين بناكاري كو ايرو الحولي راما كير قبلت ابو دنيا هميته هات او ظلام كشت ميواني وي كشت تا عيالو بيركاوي تا همي تبرين دار كرن لي باش بو هرج امريكا با فاتيكان هرج دولتان اون جناب سرك وزير مي كل دافوس ديته همواجي نرازي بونا خو ديار كر هموازاني اف كريار كريار تيرورستانيه كو ايران كريا او كساني هاتن سردانا حولير كر عينن اواجي دوبات كر يعني كو چاوا حجم مزناتیا کوربونا و برینا هیا یا نقاش کودله هر مروفه کی کردل هر چهار پارچه کردستان دنیای توایی کودله ولی دکتر کاربدان سراست نیب دولتی هم بحث بکن دکتر کاربدان هبونه لسراست کوچ کاسپی وزارت دربه امریکا لسراست بگمان الیزی لسراست حتى بريطانيا ولاتن بباندورين يكت اوروبا ولاتن هرمي افكار بدان بيجاري لهمبر ايراني کو ایران بخوشی بگمان گله جران تدید بابت و پرسین جدا حتی شروع کار سیاست ایران اللي سر اکران گله جران متعاقب کرن نزانی کادی چه بیجن بو نمونه ایلو کوهین که یک سیاست مدار اسرائیل لاکس متعاقب کرده بیجا اگر بنجهن مصاد لهولیر بعد ایران چه جران نتویرا لبدد بله مجي خوانت او نویسیناوی راست يعني تنها دنیای همی او دیولانگین ایران اوین ایرو عراقی آن دولت نیدی بهجت ولا ایرو يعني زور كيفاوات هاد قامت خوازب جا ایران نبس الكردستان السعودية دا الامارات دا تني او كيفون لي خوشبختانه دولت دنیای همی او زلهزن سوپر پاور دنیای همی برید زان ایران دولتا کی فاشستیه دولتا کی تيرورستیه واکریارن خواه کو دشمناتیه ملت خود يعني که خلق خواه بکش کچی گوا سر درسوکی و بکوجان سر آخفتن کی بکوجان خورت کرده ایرو سیدارت که به معنی باش اف دولت تشتکی باش بو پوچاوا دلی ما وصا بریندار بو دلی ما وصا جی پی خوش بو اف دولتین هی مزن کو سروک فرانسا کو یو ان واتیکان امریکا بلینکن کو او بنگاوا جناب سروک وزیر گوته وقت وزیرش در و ایران را روینه نشته او باشترین برسب وج بو و دولت های تروریست کو کرد راست ما دولت نین راست ما او چکنین لیم ام خدان اراده نه جناب سروک دکتور وقت کرد زانش گانیم بیر نکین ایران دیگلک سردماندا بگمان لهوارا خلق کردستان هاتیه بنمونه ده قناغین هفته پنجاندا ده قناغین 88 دا بنمونه 88 هم ایک شام بوین کو در بدر ایران بوین آواره ویره بوین گلک جان پیش حاصل میکرد یعنی گله قناغان ایران پشتوانی خلق ما کردستان جاری مروی وکریه و البته شک حاشال نگیرلی او گاون ویدی مایک ده به همیه ضربه صفر بکن یعنی دجاتیا ملت کرد البته و هفسجیه کا کردیه تو زانیجی کی به میلیونان کرد ایران هنه و به میلیونان کرد لیور هنه حتی و باندوریه لسر دو ساعت ایران کردان جدی که یعنی گلو ما ایران ده قازانجا کرویه که بکه جبر کو در دورین پتر کردن ما بحثا خلق ایران نکری هم بحثا
كلتور وروشنبيرا شيرازي وفردوسي وملات ايراني عاشتيد كان بحسا وملتا ناكن ام بحسا ايرانا كيفن ناكن ام بحسا في رجيما هدك كو رجيما جلا بري خو بدا خلكي خو بيش يعني جيان وجيارا وبتر بيش بيخ ايرو فان كرياري هدك راستا وبيشتي وي كرد نلا ايراني لا كرد الرجالات كردستاني يعني ايراني هاتي دست خدان يسر رجالات كردستاني يعني سنه ارميه وسن الولات كردانه باشا ايران وقت باش بو سيستمه كي باش فرقانينه كب خود بچ مشكله الجل ايراني ني لايران تي وخلقات كوجا ايران تي كچكي كردات كوجا ايران تي بلا خل باشور كردستان ده ايران پشتوانیا رژیم سوریت که کردال رج آوای کردستانی بکوجه ایران دست خود که دست ترکادا کو کردن باکور کردستانی بکوجه وک خلق و ملت و دیروک نام چقدر برواج نزیکترین کلتور و نزیکترین کس نزیکی کردا خلق فارسن بس ام بحث الرجيمت كيف رجيم واكريارات كان اف دوي لهوليري اف توانا كو مزني ايراني بريان چار فتوى دان كو كردا كردا بكوجن ام بحث سيستمي واي سياسي كان نوك خلقو ملت بله البته بس رنجه که جانا دکتور لچاف همو نتوین سردستین دبره نتوا فارس زیدتر رجالی کلتوری و چاندی و نزیکی کردان يعني تندیاوان او عقلیت نجات پرستی نتوا پرستی لهم بر کردان بکاردین نه به حقیقت که حاشا نگیره واتا گوتی برحال بگم انا کرم بحث کردان خوب کین وگا به روشا کردان روشا کدنه پرسا کردان پرسا که بیلی سراستی جهانیت شپاندن کردان آوینه که کردستان 24 هیا کوچب سری بیت همون آوندن بریارن جهانیت نشر هایدار کرن او دیمنن و هر شکل هولیره بو بگم من برای اکران کردستان 24 همو آژانسین دنگوباسن زبرلاحن جهانی برای اکران زبرلاح برای گشتی پارو کرنه کواتا تونا بینی گلو وگاوی جی پرسا کردان و سرکردات یا کردان سروک بارزانی کد چارچوب بیاننامه خواچه گوته هنشین مبکوژن لی اراده هن قد نشن مبستینه تو نبینی کرجی و کوین سردمین برینی نگلو بله طبعا زور سپاسیا کار پیشمرگاتیا کوکو کردستان 24 و خبات کرده و کار کی هری پیروز کوکو کوتا چقدر خبات بکتا کسک نبی و خباتات دری خش دروانی آن خلکت ملت به خباتات کدات شادت که همه هلبت وقت نکره کار کی پیروز راگهاندنامه کردی آستکی باش بویا یادیجی ملت کرد باور که ایرو همی دل کرد هموا بریندار بونه جبر وی مروی های جامعه رحمتی پیشروی دزای آن جنکاوی آن میوانه کی وی هات با کسی کریستیانی بگونه یعنی همو بگونه هن کشتن از باور ملت کرد پیش کفتنک چه بویا عقلیتک چه بویا دیتر خود بینه یعنی کرد همی دو ماهی که هر یک ملت یک خوینه افتشتاتن سری و هر چهار پارچه والله یک ملتن کابلا بجنه من يعني كوكو اف تهديد ترك الروج آوايد كأني ایران الباشورت كأني ديد ك يعني سبب چه يعني باشا كردا چش وكيريا يعني كردا قط وقت نبونه مشكله باشا كردي رجالات كنگ چونه طهران شرع ایران كرنه باشا كنگ چونه اصفهان شرع ایران كرنه انجه كردي باشور عراقي كنگ موشك آوتنا ایران حتى ایرو توا تهديدات که بری نهات السرمداره کی کرد و آوایاوی دا و دوی سرمد باشه این خوازه حوله این چول بکن پیچ کن یعنی این خوازه این کردستان وگر این سال پینجا و کو خانی کو خلق خانی تیرا نبن یعنی از باورم کاره کی پیروزه هینو او حوال بندن و ید راگهاند کرد ملت کرد سب زرا کو اف ناکو کی او به معنی نور وان پارتی کردی دا مخابن اف ناکو کین کو ملت کرد دل صار بو یجوا لی ایرو ام کتن قناخه کی دا حتی راده کی باش کو باشه بله زور سپاس دکتور علی میرانی مامۆستای زانینگەی شروع بە کاری سیاسی لە دهۆکێ بەهیڤیا ڕۆژێکە خۆش